Ilizwi likaNkulunkulu lilamandla njalo liphilile, lisika inxa zombili njengomhedla obukhandi, lehlukanisa imicabango kanye lezindlo zenhliziyo. Ngiyakubingelela ekuseni mhlobo othandekayo ngegama elihle leNkosi yethu Jesu. Namhlanje siza kukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona Uyeza na Mhlobowami. Uyeza na Mhlobowami. Asibe lo mthandazo omfitshane. Baba othandekayo sezulwini, siyakufunda ilizwi lakho ngaleli thuba, ilizwi lakho elitolikwa ngomoya weNgcwele. Silapha kumnxusa ukubana abe phakathi kwethu, ukuze leli lizwi nxa siyakulifunda simuzwe uJesu, bese simkhonza, bese simdumisa. Udumo lonke bese lubuyela ngakuwe ngoba lufanele wena. Ngebizo elihle leNkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Ngikhangela ugwalo lokucina eBhayibhelini, Psalm chapter 22 verse ngelika 17. Ifunda kanje iBhayibheli yesindebele engiyithweleyo. Umoya lomlobokazi bathi, woza. Lozwayo lokhu katsho athi, woza. Lo mileyo geze. Othandayo kathathe amanzi okuphila ngesihle. Ugwalo lukaSambulo nxa ukhangele uzananzelela ukubana lubhalwa ngumfundi kaJesu, uJohn owayethandwa nguJesu. uJohn ebhalela abakholwayo endaweni yase-Roman province of Asia. Sinanzelela ukubana ugwalo lukaSambulo lugwalo oluveza imfihlakalo, oluveza ivangeli ngoJesu, ngama-symbols, oluveza ivangeli ngemifanekiso. Lolu gwalo lukhuluma indaba ngoJesu, lukhuluma ivangeli ngoJesu. Elubhala esesihlengeni sasePatmos ngesikhathi sokubusa kombusi uDomitian, ngesikhathi sabo 86 to 96 AD. Ubhala ngalesi sikhathi lapho amaKristu ayephakathi kokuhlukuluzeka, lapho amaKristu umumo wawubazungezile, wawungamnandi ngenxa yokufakazela uJesu. Ngoba ngalesi sikhathi kwakudingakala ukubana kube khona ukukhonzwa kwalumbusi kumbe ukukhonzwa kuka-empara. Yilesi sikhathi uJohn abhala lolu gwalo. Ulubhala elayiphi injongo? Ulubhala elenjongo yokunika induduzo, yokunika njalo ithemba kulabo ababebandezelwe, amaKristu ababebiza igama leNkosi. Ubabhalela ubanika ukududuzeka ngalesi sikhathi sohlupho ababe phakathi kwaso. Ugwalo bese lumemezela ukuthi khona lanxa umumo obazungezile wawungamnandi, kodwa uNkulunkulu osezulwini ngoJesu wayelokhe ezibambe esidukwini, njalo ulokhe ezibambe esidukwini, okuzakwenza ukuthi ekucineni abakhulule abantu bakhe. Ngithanda ukuthi mina ngaleli thuba, mhlobo othandekayo, kungenzakala ukuthi umumo okuzungezileyo awukuniki ithemba. Umumo okuzungezileyo uyadangalisa. Nanti ithemba esilithola kulolu gwalo ukuthi lanxa kunjalo uNkulunkulu ulokhe ezibambe esidukwini, njalo uza kuvela ekucineni kwezinsuku. Yikho-ke nxa sifunda le ivesi esiyifundileyo, yivesi etholakala ekucineni kweBhayibheli, njalo kusahluko sokucina. Ithini le vesi? Iveza ukunxusa okulamandla kukaNkulunkulu ukubana abantu bazethola isiphephelo ngoJesu.
sithola indaba ngoNkulunkulu xa sikhangela ke ekuqaliseni kweBhayibhili sithola ukuthi iBhayibhili kuGenesis uNkulunkulu wamdala umuntu elenjongo yokubana abe lobudlelwano laye uNkulunkulu umuntu kanti ke ngeshwa umuntu ke ufunyanwa ke esewele esonweni abeseqhuma lokubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa siyabonga iBhayibhili kuGenesis chapter 3 verse 9 ngoba uNkulunkulu nguye ke oba ngumqali wesiziba ukuthi khona le indaba yokuthi babuyisane lomuntu abe nguye oyisungulayo. Uthena uverse 9 uNkulunkulu uyamethekelela umuntu abe sememeza uNkulunkulu athi Adamu ungaphi na. Ngamanye amazwi nxa sikhangela ke ngapha ekucineni kweBhayibhili sithola futhi indaba efananayo lapho uNkulunkulu ebiza esithi khona ke umoya lomlobokazi bathi bona woza ozwayo kathathe amanzi esihle ngani bathandekayo ngokungwesihle ngoba indaba yosindiso yindaba yamahala. Nxa sikhangela uverse 17 uthena umoya lomlobokazi bathi bona woza. Sizakhangela imica emine. Okokuqala sikhangela ukuthi khona the spirit says come. Umoya uthi wona woza. Kuyikunxusa kukaNkulunkulu namhlanje enxusa ke abantu ngoJesu. Uthena ke uJesu umoya oyingcwele uza kuza. Nxa ufunda kuJohn chapter 16 iverse ngu7 usiya ku9 kanye lo verse ngu13 uthena ke umoya weqiniso uza kuza nxa esezile uza kulithungamela emaqinisweni wonke. Nxa esefikile umoya oyingcwele uza kusola umhlaba ngokulunga abesesola njalo umhlaba ngesono kanye lokwahlulela ijudgment. Okokuqala umoya oyingcwele uza kuveza sobala ukuthi sono siyini abeseveza ukuthi khona abantwana bakaNkulunkulu babalekele isono. Uza kuveza njalo ukuthi kulunga kukaJesu kuyini abeseveza ukubana khona ukwahlulela ekucineni kuza kuhamba njani. Umcijo wokuqala. Owesibili uthena the bride says come. Umlobokazi laye uthi yena woza. Mhlobo othandekayo uzananzelela ukuthi khona uNkulunkulu ensukwini zokucina uthena umoya oyingcwele ukhuluma indaba efananayo yani yokuthi khona woza uze ngaphi uze kuJesu. Kanti njalo lo mlobokazi umlobokazi ngubani? Kulibandla likaNkulunkulu, kuyilabo ke abakholwa kuNkulunkulu. Labo ngendlela efananayo kufanele benze uthumo olufananayo. Luphi na uthumo? Uthumo lokuthi khona bamemezele bathi bona woza. Kulento kumele uyinanzelele laphana. Xa unanzelela uverse ngu17 uzananzelela ukuthi khona kulokubuya kabili. There are two comings in this verse. Okokuqala kuyikubuya kwenkosi uJesu yena ememezele kuverse ngaphezulu uverse 12 kaRevelation chapter 22 etheni uJesu uthena khangela ngiyeza masinyane ngilomvuzo wami ukunika ilo lalo njengokwenza kwakhe. So ngaphansi ke lapha umoya oyingcwele kuverse 17 abesesithena umoya lomlobokazi bathi woza. So kukhangelwe ukuthi uJesu uyeza yikubuya kokuqala esikukuthola laphana. Kanti okwesibili kuyikubuya kwalabo ke abamethembayo kumbe abamzwileyo uJesu bese besiza kuye. Yikho esikutholayo laphana. Iverse ithi yona ke lo ozwayo katsho athi woza. Ngamanye amazwi nxa usuzwile ukuthi khona uJesu yeza lawe ngendlela efananayo kumele umemezele uthi khona woza Nkosi Jesu. Okulandelayo
ibisisithona ivesi laphana, lo mileyo geze othandayo kathathe amanzi okuphila ngesihle. Lo mileyo geze athathe amanzi okuphila ngesihle. uNkulunkulu wabiza njengoba ngikubethile ekuqaleni uphakathi kokubiza umhlaba kusukela kuGenesis. Kanti nxa ufunda kwaIsaiah 55 ngendlela efananayo uthena welina lonke lomileyo wozani kuthatha amanzi ngesihle, laye ongelamali kaze azothenga amanzi okuphila ngani ngesihle. Yikho esikufumanayo. Umfanekiso esiwuthola namhlanje yikuthi emhlabeni kulezinto eziningi esizisebenzela nzima sizithenge, kodwa usindiso esiluvezelwayo kuthiwa lo ngelamali geze azothatha. UJesu uthi ngizile ke ukuthi babe ukuphila lokhu kugcwale kuphuphume. Uzile ke uJesu ukubana ke abe nguye osinika amanzi okuphila. So ke kusambulo lapha nxa uJohane esithena lo mileyo gaze anathe ngesihle, uvezane uveza ukuthi uJesu yenalo nguye ongamanzi okuphila. Hambe efunda kuJohn chapter 4 uzananzelela uJesu ekhuluma lo mama waseSamaria, uyamvezela ukuthi khona alubani ubusazi isipho sikaNkulunkulu. Mama ubuza kucela yena lokhuluma lawe abese kunika amanzi ozakuthi ungawanatha ungaphindi wome futhi. Kuyini sikuthola lapha? Sithola ukubana khona ukuze sikholwe sinathe sikholwe yikuthi size kuNkulunkulu, size kuJesu. Emhlabeni kungaba lezinto ezitemporary, kungaba lezinto ezesikhatshana esifitshane esingazithola, kodwa nxa singezanga kuNkulunkulu sizaphinda sibuyele sizizwe sesomile njalo. Okokucina laphana uthena, and whosoever will, let him take of the water of life freely. Whosoever will. Kuyini esikuthola lapha kulivesi? Uthi yena ke ilo la lo, whosoever will. Ngamanye amazwi ungafunda kuJohn 3:16, ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka wanikela ngendodana yakhe ezole yonke ezole yodwa ukuze lo la lo okholwa kuye angabhubhi abe lokuphila okungapheliyo. Ngamanye amazwi ukubiza kukaNkulunkulu mhlobo othandekayo kakukhethi mhlobo, kakukhethi mbala, kakukhethi mumo ophakathi kwawo. uNkulunkulu akalandaba ukubana ungabe uhamba isikhathi esinganani ungela budlelwano laye. uNkulunkulu uthena ke whosoever will, ilo la lo ozikhethelayo, ulo la lo ofisayo kaze athathe, ngoba usindiso lungolwamahara. Kuyini uNkulunkulu akufisayo? uNkulunkulu ufisa ukubana khona sonke size kuye nxa besingakakwenzi lokho. Wenzileke uNkulunkulu iprovision yokubana lo ofisayo aze kuye. Funda uEphesians chapter 2 verse 8 to 9 uthi ngoba ngomusa lisilisiwe ngokukholwa, lalokhu kakuveli kini kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu, kuyisipho esiza mahala. Yikho uNkulunkulu akufisayo, ufisa ukubana ke size kuye. Ngani na? Ngoba nguye wasidalayo, nguye umnikazi wethu. Yikho ke enxusa kusukela kuGenesis edinga uAdamu nxa wayesensimini yase-Edeni eselahlekile, esecatshile ezihlahleni. uAdamu uNkulunkulu yafika uthi Adamu nga. Kanti xa kukhona uThixo afisa ukuthi khona ke abantu bakuzwisise, uyakufaka ekucineni kweBhayibhili abese sithena umoya lomlobokazi bathi bona woza. So ngamanye amazwi kuyini okuyinjongo kaNkulunkulu ngezimpilo zethu? uNkulunkulu ujonge ukubana size kuye ngoba engumnikazi wethu, enguye owasidalayo. Kuyini okusehlukanisa lo uNkulunkulu? Uzananzelela ukuthi kusukela embalini isono yiso ke esehlukanise abantu lo uNkulunkulu. Ma ukhangela uIsaiah 59 uthena ke uverse 1 to 2,
uNkulunkulu ingalo yakhe kayimfitshane ukuthi asindise, kanti njalo indlebe yakhe kayikho buthundu ukubana ke angezwa, kodwa ke izono zethu zisehlukanisile loNkulunkulu. Ngakho ke uNkulunkulu ke uthumele ke indodana yakhe ukuze yenze a perfect sacrifice ukuthi isono siqedwe ngaye uJesu. Xa uJesu wayesemhlabeni lapha, laye futhi wasebenza indaba efana nayo. Uzananzelela ukuthi indaba leyi isuka kuGenesis iziyefika kuSambulo, eyani eyokuthi uNkulunkulu ubiza umhlaba kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo. Utsho njalo uDavida ungafunda kuPsalm 50, uNkulunkulu ubiza umhlaba kusukela ke ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo. uJesu esemhlabeni laye ngendlela efananayo. Funda uMatthew chapter 11 verse 28, uthi yena uJesu, wozanini kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. So uJesu semhlabeni laye wayenxusa eletha unxuso kubo bonke abakholwayo, kubo bonke abavumayo. Yikho esikuthola laphana uthena ngiza kukunika ukuphumula. Kambe kuyini okukhathazileyo? Umumo wakho ungabe ungelathemba yini? Njengasesikhathini sikaJohane ebhala lolu gwalo esilufunda namhlanje lusinika ithemba lokubana uNkulunkulu nguye ozibambileyo izintambo. uNkulunkulu uza kunqoba ekupheleni kwezinsuku. Khangela phela uthena uJohane laphana, uthena ke umoya lomlobokazi bathi bona woza. Bathi woza ngesizatho sani? Ngesizatho sika verse number 12. Uverse number 12 utheni? Uthe khona ke uJesu uthi ngiyeza masinyane, ngilo mvuzo wami. So ngamanye amazwi, xa ke uNkulunkulu ebiza uthena woza ngesizatho sokuthi uJesu uyeza masinyane. So ukubiza kukaNkulunkulu mhlobo othandekayo ngokumasinyane, iaphili leyi ngeagent ngesizatho sani? Ngesizatho sokuthi uJesu uthe yena uyeza masinyane. Uverse 16 abesisithi mina ngisithumile isithunywa sami ukufakaza ngalezi zinto kini emabandleni, ngiyimpande nenzalo kaDavida indosako sekhanyayo. uJesu abeseziveza efitizela ukuthi yena onxusayo kasomuntu, kodwa onxusayo nguye oyimpande kaDavida indosako sekhanyayo. So mhlobo othandekayo, umumo phakathi kwawo uNkulunkulu uyawazi, njengalokhu wayekwazi umumo owadlula amaKristu ngalesi sikhathi ugwalo lubhalwa. Umumo phakathi kwawo uThixo ukhangele. Woza kuJesu ngoba nguye olempendulo yakho konke. Yikho esithena umoya lomlobokazi bathi bona woza, bathi bona woza. Nxa uphakathi kwezinsizi, uthena uJesu, uBaba bonke anginike bona bazakuza kimi, loza kimi angisoze ngimxotshe isibili. Lokhu uyakuthola kuJohane 6 ivesi kungelika 37. Uthena bonke abanginika bona bazakuza kimi, lozayo kimi angisoze ngimxotshe isibili. Yiso isethembiso uNkulunkulu asinika sona esokuthi khona no matter what, lanxa ungabe usuphakathi kwehlikilili yobubo unganani, lanxa ungabe uphakathi kwawuphumumo ongabe ukiwo, isithembiso esisitholayo ngesokuthi uJesu uthi khona oza kimi angisoze ngimxotshe isibili. Ngoba uThixo uthando lwakhe awungeke ube beyond reach ngothando lwakhe la ngentethelelo yakhe. Uthena ke uJesu yena uyindlela leqiniso lokuphila. Akekho ongeza kuBaba ngaphandle esiza ngaye. Indlela yinye mhlobo othandekayo, ithemba linye mhlobo othandekayo. Yiliphi ithemba? Nguye uJesu kuphela, nguye uJesu kuphela, nguye olithemba lethu. Ngaleli thuba mhlobo othandekayo, umoya lomlobokazi bathi bona woza. Uphakathi kokudideka, woza kuJesu ngoba nguye olithemba.
uphakathi kokunanzelela ukuthi impilo yakho imi ndawonye, woza kuJesu ngoba nguye olithemba lempilo yakho, nguye oyisinkwa sokuphila, nguye ongamanzi okuphila, nguye njalo oliluba laseSheroni, nguye njalo uJesu olidwala laphakade. Uthenake woza, yiyo unxuso lukaThixo nxa evala iBhayibhili, nxa egcina ukuloba amazwi akhe eBhayibhilini. Ukhangelele ukubana khona umoya oyingcwele amemezele emabandleni, kanti njalo ukhangelele ukuthi yena umlobokazi laye futhi akhulume indaba efana nayo. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi khona-ke labo-ke asebezwile ngendaba ezinhle ngoJesu bamemeze udaba lunye. Luphi udaba? Lokuthi khona woza ngoba yikho uThixo akukhangeleleyo. uNkulunkulu-ke ukhangelele ukuthi khona labo abangumakoti, labo abangumlobokazi bakumemezele lokhu ukuthi khona woza. Ngesizathu sani? Ngoba yena uthe, bheka ngiyeza masinyane, ngilomvuzo wami ukunika ilo lalo njengokwenza kwakhe. Ngaleli thuba, ngalesi sikhathi, ngifisa ukubana ngikunxuse mhlobo othandekayo, ngikunxuse mlalelo othandekayo, ngikunxuse mntakamlimu, ukuthi ukunxusa kweBhayibhili kusuka kuGenesis kuze kuyefika kuSambulo yikubana woza kuJehova, ngoba nguye kuphela olempendulo yempilo yakho. Impendulo kayikho ekuzibopheleni, impendulo kayikho ekuzibulaleni, impendulo kayikho kuma-drugs, impendulo kayikho-ke ezintweni zonke lezi. Muntu omutsha, muntu omdala, impendulo ikhona kuJesu. Ngaleli thuba uthena-ke iBhayibhili, umoya lomlobokazi bayakubiza, umoya lomlobokazi bayasibiza, umoya lomlobokazi bayasincenga. Basincenga bathini? Thatha amanzi empilo ngesihle. Lawa manzi awempilo anguJesu Kristu. Kambe kungaba yikufisa kwakho ukuthi wena unikele impilo yakho kuyena lo uJesu ongamanzi okuphila? Phakamisa inhliziyo yakho kuye uJesu, ngoba uthi kangikho eyadini kodwa bheka ngisemnyango ngiyaqoqoda, ngoba nguye onika ithemba lezizwe, ithemba lomhlaba wonke. Ngifisa kukhulekela lapho khona umumo phakathi kwawo uNkulunkulu uyawazi, umumo obindana lawo uNkulunkulu uyawazi. Ungakhangeli kwenye indawo, ungakhangeli kuma-drugs, ungakhangeli ngaphi, kodwa khangela kuJesu, ngoba uthi yena-ke umoya lomlobokazi bayanxusa bathi woza, lozwayo akeze. Asikhuleke mhlobo othandekayo lapho khona. Baba othandekayo sezulwini, dumo lobukhosi lamandla lokubonga lokuphakanyiswa akubuyele kuwe, ngoba kawuthulanga ukusinxusa. Usinxusa siphakathi kwemumo yona leyo echiyeneyo. Usinxusa siphakathi kwakho konke okusihluphayo emhlabeni. Uthi lanxa kunjalo wena uyimpande kaDavida, wena ulidwala laphakade, uzakuma ekupheleni ube usunqoba, ngoba uvezile uthi bheka ngiyeza masinyane. Yilo lelo themba esilibambeleleyo. Ngithanda Nkosi ukukhulekela umuntu munye ngamunye ongilaleleyo ngalesi sikhathi, ukubana-ke sengani ungangenela kumumo adlula kiwo, ungangenela phakathi kokudangala ngabe phakathi kwakho, ungangenela phakathi kwentokozo angabe layo, ube usuziveza njengoJehova onika ithemba, ube ususiqinisa-ke ukuthi kuwe wonke umumo sikwazi ukubana masinyane uza kudlula, ngoba wena kunguwe ongumnikazi wezinto zonke. Sivumele Nkosi, samukele lawa manzi okuphila anguwe Jesu ngesihle. Sikhuleka konke lokhu ngebizo elihle leNkosi uJesu, siyakhuleka. Amen.